bisa ke sana. Apa kami dulu? Belas suci. Belas suci. Sandala sampai Aja aku naruh anak ini tindak naruh. Datang lah Pak, kiri sini Pak, pernah Pak.
Oke, kiri Bira Bintang, Adi Nuran. Oke, kiri Bira Bintang, Adi Nuran. Banyak bintang. Sini TP gue. Membawa kesembuhan. Percaya saja rumah sakit tidaklah oleh darah Yesus yang tolong. Maranatha, Tuhan datang dari surga. Siapkan dirimu, Tuhan mau datang.
Lama lagi Tuhanku datanglah. Bulan. Oke, mantap. Okay. Mantap lain. Kami manggil namamu pengulangan. Tuhan memanggil namamu disiplin. Mabul ka nam jung. Ulay. Kota Kaptikin na halimpan ito. Denter.
Dadah itu dadah Pio. Dadah. Ini anak-anak yang nyanyi lagi apa lagu Putra. Oh, hujan sudah membombardir. Mantap. Oke. Ya, mari. Emang gila. Diwujudkan saudara. Maju. Angkai. Sojikan. Akan ya bukan.
sae-sae kauran. Si korekan kutuku. Ini nasi. Aku mau pesan lang. Ya, betul itu beli. Ya. Angkat. Oke, sekarang kita sudah di Lembah 7 di Sepen. Jadi Sepen akan bermalam di Lembah Sepen. Dah mulai pada duduk. Woi, jangan enak gitu. Keluar kuasa deh. Sino sa ako mina ko eh. Woi, ang kanyuran deh, ulan deh. Pero lo ve gue, lalu kalau ini tadi kan. Oh iya, bukan. Rampo mo yo Lombok. Lembah Sepen. Barai palura ke masabak yuran ni. Nauran ni saya boleh. Musar kamu. Woi, lamo. Woi, lele. Nombay ini metiyo ngayon to. Ako din pamapayong ni. Ya, untuk berdiri dia itu. Balik dia. Tidak muat, panjang ya. Ya pala bilang kata orang semo. Mama boleh. Mana dulu buku yo. Ini dia, dia rekam itu. Buku ya.
Oh, Rudy le. Apa na dalo? Apa nih teh? Apa? Pertama kita Coba pendek dulu. Pendek dulu na. Ya tulis salib na, ya teh. Teh mo rin sa bengi na. Bengi dulu. Nenek sudah tiba di liburannya. Nenek Sepen sudah berada di Lembah Sepen. Nah, kung gusto doon ni pertama ni mana ba? Liburan keluarga. Ang tam tu. Berlekon geser kan tu. Boleh kok nggak sih si simulak? Gitu. Nah iya. Nah ya tepat tinggal siya lagi. Iya, nasa malando de. Oh, naroto pati na niyan niyo. Yakin na, digeser ko to, na ipatama sa sampingin na, bisar ka. Tas yo may kapagya to kay pinjadi. Iya, kalandong. Iya. Berto. Nane dolo sol ni dito, nane mani sol ni bayin nito Ni mani tayo ni bayin nito Na niyan nito, naro dito yun na sa solo ni Kita tama po tayo tama mga. ano kanaku? Tayo tanan lang yan. Kotor rumami ya, pemilan kiano. Oh, kana. Oh. Aduh, men. Sihat ya. Tolong tol ya. Tayo rito ako ah. Di sabuk ko bitin naman mulai. Siguro yung muni pa. Bisa digeser tapi pira. Bare atur meli kan dulu tuh, kamu kun ke. Tahu. Iyo tenan tu. Di pinagi aku tahu lah. Iyo. Itu sudah saya. Tahu kurang itu. Center ni. Bagaimana nak? Geser-geser sini lah aku pabitik. Ada yang mengatur dulu kan. Tahu motor bibir tatur lah ko teh. Oh, pandito na turo di paniga. Ya, hindi mo. Betul ni saya nak kuat ni. Tayo istimetin ko ano Sumpo. Manda na sa Sumpo mete. Iyo, sumpo mete. Yate na. Kita pakai kita langan. O siling pala ko te bisa siap siling ora. Digeser mo. Iya digeser mo siling pa. Iya. Para pa ilako tu Rudy adingku. Tabe. Jong lalu angka. Ya. Ito para pa. Jong lalu. Paping karon na de. Oh ya. Oh, iya. Rudin na. Tapi saya geser sedikit sana ya. Buat geser belakang sini tu. Iyo. Tayo bisa simpulan. Nah, Dua tahun ya. jadi inilah Nenek pira, nomor pira. Nenek pira. 1, 2, 3. masih berapa kosong? Bisa motel ya? Nalami bisa mo tele. Bisa mo to. Yang bersama yang dia apa itu dah? Saya mau dari sampai kita. Aku ini atau? Ya. Nambolor pasar ini kita. Saya lo tolong taruh pun mana. Bisa, TRT bisa dilim untuk patung di bisa nasang selin ini. Kira nomor orang. Yo selian tu. Ini mana ni sepen. Ne Sonda. Nenek anne.
Iya. Kalau yang Di atas sana. Kecuali kalau diangkat ke sana. Tapi siapa punya itu di sana? Apa bisa dikasih tindis nak? Nggak bisa nih, nggak bisa nih. Itu sana sempit deh. Kecuali kalau dikasih naik itu. Siapa itu? Ya. Siapa itu? Hah? Nggak kelihatan di fotonya. Honda. Siapa ini paling pertama kan? Kiri ini. Oh, anu tuh. Mirip bukan Pak. Bisa pergi showroom dapat Oh, window iyo. Ada yang dengan kita. Iya, yang penting lagi. Ya oke. Apa? Di sini bang motor komputer. 1,5 meter. Nah itu. Saya mau. Ada sambung mal tamu. Sambung. Bawahnya. Ang pinti na ano mo ro. Dua. Pintin. Milik daw sulit ng kali laki. Iya. Nang malani patungpat mo te. Adi. Si Pimo. Mana nene man te, ya te. Iya. Nene bay na te. Nene bay na te. Nggak bisa geser sana untuk patung. Ada ka? Awas kau dong. Pera ka tapi sa tolo bang mi te. Wah itu saya nggak tahu itu kalau itu. Ana ter na matum di pinti na lu eh. Mana ke? Sige nene mane. Nah tim di situ di sana. Iyo te mo na liamor te la nene. Masa tena lambi tule. Pera na matum di situ po te lu ko. Ah nalambi iya, tapi te mo di yang. Enam setengah teh. Enam setengah teh piro tuh? Lambi le. Mana di situ do te. Tena lambi. Kita ada tere. Abi ni si da puno do. Ya tulo na lupa si todo, masa baru nampas todo. Pera na matumba. Ya mo te. Minulog lagi yan to ano di pastodo. Ya tulo balon di pasti todo todo. Magaling kami ang kato. Misa. Kalang dungiti niya ito pa. Apa ke? Ngelolin tuh dete. Kalau ini dikasih tindis ke atas nggak boleh. Digeser ke atas ini. Ya mo to karon no sa bakain niya. Boleh na paron na kimi palang kami ute. Boleh na paron na. Oh ya coba siapa katitian? Mana tisambo manilam may gidi bisi todo ito. Rapa kamu. Rapa mo to na. Kecuali dia lain. Tasuk padol. Tapi dia na. Dia na rusak nasang. Sering lagi. Buang to kayo na. Ayo, Pastodo ito ano na ito kayo na pasi. Ya, ale mati dulu teh. Parang pwede mo kasi may parang kapibuangan. Tayo na sa may. Ale. Talain dulu teh kira. Story dulu tuh. Tayo naman dito may. Masuk teh. Apa? Iya. Dete. Pagkawinin yung pulupa. Tadi kata mati ya. Udah. Mana nene dolo te? Fer na di ko ano sa mga sambara di. Buguro bana. O na bisa di patang tu eh. Ropo, panira. Ropo. Patama mi may. Kukuang ko minina pati bang. Wala si mi tete patama mi lo mi tolo eh. Saya kena sumput tuh. Kalau anda itu mayati. Wala tanin ya. Ah, pemele na idu eh, idu. Motor ni tete. Domo, tuloy si mi tete. Pan mi tete. Oh, min long liu mo. Yang tu ang kayo may. Kami tete.
Aba. Ano yung ito? Jangan lagi aku Pak Turing. Barok kumiano. Iyo. Barok kumia pembuangan tuh. Tahe, tetap lalapuk tuh jeng. Tapi siya lagi baru kadote dia kayak mati. Ya, angkat. Ya. Angkat deh. Nenek masuk. Satu. Bantu selonnya. Kau tak berkedai ulun itu. Pelan. Ayo itu turunnya. Ulunnya tuh toh. Iyo. Ulun na siapa? Apa dulu kamu teh? Puta ite. Mana dulu kamu lihat teh atau ulu? Ulun na. Ulun na dulu. Tapi yan na lang. Una lang ng ulungan ng utara. Kaya mo rin kailangan patane. Buta ni pagkatulong na to lalo. Tanay sa parang salip na ilu. Din sa lipan dito niya. Ayan, ito sa Jadi tulun na. Wala lang, harap na kami ng isaw. Mami. Ya, betul. Dapat yang putih le. Ate, rebis yan. Mayroon kong naitali ulan lo. Narinig eh. Haus tangan di bawah ya. Tere na lang. Maringin dia, maringin. Tadi dalam tadi. Awas kalau otok le, awas lubang itu. Balik ko. Balik. Apa dia kepala ya? Oke. Sabar pelan. Dulu, tak dulu. Nah. Satu dua. Nah. Satu dua. Tiga. Oh. Sini Pak. Biasa datang. Ini ya, Iyo kalau hujan. Oh. Ini kasih baku susun saja situ. Anu, Nedolo dengan Neundi itu kasih baku susun bisa saja. Kembaria. Ya. Tidak anu gitu bawahnya. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Kudu pindah ke kudu. Balik ke kudu sini dalam itu. Bisa di mana meter sini? Oh. Sorry di sini. Oh. Sini, Mai. Tapi nang deh. Dati nulaan ni. Nulaan itu gue. Ini tidak dulu. Wah, iya pas. Ini bayi ni. Bawahnya anu pakai kaki di bawahnya. Pakai mana meter ya? Tapi ini. 1 2 3. Oh, mantap. Anu. Apa tuh? Malah asli di bangsa nih. Orang-orang. Ayo, ya. Silakan. Udah. Dewe itu tetap now. Kosong. Oi, tetap na ba may? Tetap na. Di pator rin ni sila na amon pinumbay. Woi, betul kami tak tahu kami sih.
Tanah bisa dong, tradisi pakai dikira-kira. Ini Malaysia. Malekot na malekot. Ulan na patama na. Tapi nasa mo kung tira doon na isa mo tingin to. Rea, takalam ko yung center lang. Ano, gilibang center. Awas kumi, awas. Patami to. Tangan ito dolo. Bato tongkat na doon, tayo bisa. Pwede sinta tongkat na, tayo bisa. Ulun na. Campur api angin. Bisa itol lo atit. Kami, pasok. Betul. Bagian na mira. Betul. Bagian na mira. Lipas itu warna gambar susu. Lipat nama cerita na. Apa? Ini aku ang selen. Jangan tokat dulu. Mero. Jalan foto kita. Maksudnya bulan. Ay, jago kasi keluar nih. Di situ saya foto. Kita sudah sulukian na. Bujeng. Oke, kata kami nasa ketulan aku foto kami. Karya na nasa mo natin. Iyo, karya na nakasalan to. Kulang mo ko foto kami. Oyo. Panggaragan na nasa. Ay nalakaragat ang tumikyano. Pipisan. Satu, dua, tiga. Oke, pasang Indonesia punan ini. Satu bintang Pulau Jawa. Desi putih. Desi putih. Kamu kasih. Iya. Beni patung-patung na nanti yo. Ayo patung-patung. Bayay patung-patung mo na. Ini ko tabi. Om, tada sedikit di. Oke. Sentir biru lah, sentir biru. Saya dulu lagi. Kasih ke dulu. Pas orang taman nih ya. Saya boleh selfie satu kali. Saya selfie satu kali ya lampu ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke. Istirahat nih semua. Oke. Oke guys. Oke. Oke demikian. Sehat selalu. Amin. Lalu beda tepung penonton. Demikianlah nenek Sepen sudah disimpan pada tempatnya, yaitu di kuburan bersama para saudara-saudaranya. Boleh kamu nanti untuk siun tuh. Lengkap lah sama teh. Pirasiun nanti. Pirasiun. Nenek Sepen, nenek Dolo, nenek Undi, nenek Muding, nenek banyak. Jadi dia reuni bersama saudara-saudaranya.
semua saudaranya sudah bersama-sama berkumpul di satu tempat. Nenek Sonda, iya Nenek Sonda. Nenek Undi, nasihat. Nek Kadolo, nek Undi, nek Sonda, nek Moding, nek Sepen. Woi, ada kunci mereka. Jangan tak kunci. Woi, kunci. Karena. Tuh, kamuti. Aku baik. Yan, nakibitingin ako tira ito. Sabi ko marami na. Bentar ke juru kunci. Kunci ya? Kunci. Ano yung pa doon yalang daw? Di pa doon kumilya lang, no? Kung pala di kamara. Kunci. Iya, bawa. Taruh di lumbung. Di bagian. Di sini kami biar kelihatan. Kunci betul. Oke, selamat jalan. Ada nenek. Hah? Dewa ini deh, namanya mana? Oke. Bukan muka kameramen tapi lighting. Oke, tutup juru. Oke, sudah. Foto dulu. Foto dulu, Pak. Center ya. Foto. Apa dia kudu? Timer tuh. Oh, nakalain mo to. Sampai di sini. Pwede ito yung menos kayo. Yang Muding dua-dua. Ya, semuanya bela-bela. Ada keseriusan. Biar ke baru mesti aku tele bang. Benin dole ni narumus eh. Oh, nene, namarumus ko deso na ni mane. Aman. Oh, nene, namarumus ko solo ni mane. Kunci sama Nenek Sis. Aku tuh itu yumay. Palay pagkin di ka direkya lang lo. Nakuha nene ato niya, nakuha pa lang. Doon pulang kamara ko. Pala manggu kamara ako te. Biasa gimili na ko diriwa. Wow, jom lo eh. Anak ko niya, nakuha daw. Una, simpan terus sini. Oke, hujan sudah lebat sekali nih. Bagaimana kita pulang ini guys? Di atas kok tidak nebeng. Ayan na din. Anak ko na, nina. Nakuha na ang pinik-pilik ko. Jauh teh aneh baliho eh. Puti na siya. Kaya dito turun. Petani tas nanti empit. Aduh. Oh, gudu, bebo. Terima kasih banyak Oh, gudu. sudah memantau. Oke, keluarga-keluarga jangan lupa kirim bintang. Oke, bye.